nga apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At nakanumatan ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumat ti imbaga ni pare Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kang doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kasi iti sigod nga lalama. Okay, mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapankadagos, tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang kadi, tatang. Sa anak ang maibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatatang. Saan ang masapol nga ibagayo? Mangan ka nga rodan, tamasapa ka amapan. Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mga tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawon. Mabiit man lang tasit gak. Mangala kayo mat iti agas? Si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Kat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mat ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo nga'y. At trabaho na ita. Sa nabalit agawid kami matladagos. Apay nga takas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti kunam Naomi. Ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka ti inbagak anya? Talaga nagbig sa tilapayag na. Nangag na pailaang mo timbagak. At tuyon ti aga siyo, tatang. Kaya manaklaunay na umi anak ko. Apay nga takas jay, tatang. Ay nawaw, dyan manan. Naranaak ni Alwina iti klinik itay, tatang. Good. Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat nga agkaruprupa? Anya kumaitan saan na nga agkarupropa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo amu tilawlawatam. Isudalaang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo. Nakababayin ti kastanod na makangag. Dakas man ti kastang aramid anak ko. Naibos mat gaya man kitilapia aginatang ko idi napalabas a Sabado. Anya tanda di tarif nga Hamken hatdog laangan tinabati lakay. Sinigang at tilapia ko matigayat ko. Mapan kala gumatangan iti istor ni Nana Flora. At ang atala ko na tilapia dyan. Adda lakay. Ikaw nagkarot iti kwarta ta siya kung ti makaamo gumatang. Mga laka iti pitaka, lakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wan, kan sinigang pa'y gayam, may salaang. At tuyan tigat-gatangam nga itlog, Naomi. Ay na, agyaman naklaunay Nana Flora. Aywan gayam, nakita yu ka din ti singin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wan mat, apay kaday. Nakitam tilangada, Nana. Ay nawaw, siyempre takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana. Kas kumaitian niya. Saan dang agkarkarupa, Nana? Ay unay kan, day tapay lang tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama jemay sa, Nana. Na, ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa,
kat singin da nga raw. Nene, aguli mo kan, ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakaga ak marudan nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay, ang mga nuad na maisawang mo dita, kat mairamraman akpay amadaksan. Ne, apay da dyan, ana. Ay nawaw, ti anya Piolaw. Agdardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ah, ay kwa. Apay ka nun, ana. Kabutang naksamot. Si kakit di mo, saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang ngamin ti ilutluto na nga inapaw. Iso anak ko na magdardara sa pimanaw. Kasta ka din, ana. Nanya ti umay mugatangan aya. Ada tila ko yung atilapyan, ana. At dapay, mano akilo ti gatangaw. May sakilo laan. Ala, mabit lang nga ron tamang irwarak. Agtugaw ka pa, tapno di ka mabanog nga agtaktak derdita. Marites matay jay anaw mi. Ay, nawa. Apay ni Naomi Alwina ba kayo? Wina, tasar-saritaan nakit din tisingin nga anak na. Ano tigan mo asawon? Imarmarites na tisingin nga anak na. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkarupropa? Anya? Iso ka no matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latan ni kaskaso ba kayo? Ay na numauma ak tutupak day jay lakay. Di makabasol ka pa eh. Aglablabos day di babae lakay. Idaan niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti may isang anak tan. Di na siguro ang muti kunada a fraternal twins ba kayo? Ang mga no ti amuna, kat amin asingin, kat 100% nga karupo. Ignorante at kismusa. Makaparuro. Anyaman tan day jay Alwina. Kapay ni Alwina, anya tinarami na king ka? Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na Pudnumat ti bagbagak tatang. Talagamot asan nga agkarupro pati singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga karuprupa da. Day tangarod ke tatang. Singin, ang amsaan damot nga agkarupro pa. Nagadulakit di nga amom. Ay na tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga puta singin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da Apay ngamin nga isukin ka da ita. Awan mo't kiti tatang. Ibagbagak lang mo ti madmadlaw ko. Ay nawaw, ninaw mi ti masabat ko. Good morning, Alwina! Ah? Kastamit kan ka, Noemi. Masapol ngagtagpayak. Tamang ano anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Sa dino ti papanam? Ah, di talaang. At dalamapan ko gatangan. Kasta aya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iti balay. Iso nga imbatik ida. Kasta ka day? Maala no awanan ibagam. Aglisi ka itidalan ko. Pasensyakan. Adeta, umanay kamot siguro dita. Saan kamot analok magkat? Agyaman na ka. Talaga mo ta. Masapul pa lang nga ibaga na asa anak analukmag. Nagadulakit din adildil na wanday ta babae. Dua atawanan tinapalabas. Ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ta ente atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya ko maitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo tidakas ngar aramidin daking ka. Awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mo't idasardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada. Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga ron akastaka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan dang agkaruprupa kat kurso na dakmatan ti amada. Ay nawaw.
Masapul nga raw adal lawom amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas Nana Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina nana. Ay nawaw, isuda man nga minang tinakitam. Ah, naimbag man tasan nga agdwa-dwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singin. Saan lang amin a 100% nga karuprupa dagiti akabsat. Itikas day nga itsura da, kasla saan damot asingin nana. Nabayagan day ta nga isyo. Saan mo ta na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay maruruda kun iti day di anaon me lakay. Di matimbagakin ka, di mo latan ni kaskaso ba kayo? Maasarak nga rod kan ko ana. Relax ka kadilang. Di mo istresun tibagim. Ay nawang, dagiti ignorante akas kan ko ana, kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep palaklakay. No tinutupak day di anong me. Awanan na, talaga nga agsubang kami. Di na siguro ang muti ko nada a fraternal twins. Isuhakas jay. Saan mo tan ama kamukon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung disang ka istoryana. Uray anya pa'y tibagbagam, kasaritak day di a babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismo samot nga ibagbagam si Ka Alwina. Apay ang pagpupudutang dagiti singin nga anak na iti asawang, ah? Awan matdakas nga insawang ko ah. Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Naa, Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngem nakatangtangsit ka. ay jak amuking Ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada? Di mo amot ti fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyaw. Kunamlan asino mat day ta akalalaingan. Ano mo? Apay mananaw me. Adon samot na kaapam. Day jeng Alwina ah. Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kung kunanakit din kanya. Naa, anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kadayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Gunggunam apay kamin akum kumpormite din dilawam. Anya nga ita. Nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jeng Alwina, Nana Flora. Apay ang naibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay. Inbaga nakit din nga ignorante ak. Ay nawaw, apay kanumag. Wan tasaan ko kanu nga amuti kayat naasawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko kan kaya. Naa, di nakampian, Nana. Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidot. Ay nawaw, Husto nga minon, sardengam dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asino mo't masair no kasjay ti aramidem kadagiti anak da. nasakit mat gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, Piulaw. Apay ni bakit ko Naomi? Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amot nga ignorante ka. Ay nawaw, may saka mo. No di mo kaya't timakangag. Irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de apa nagsasauna. Deserve mo Apay nga na di mo tipalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw, Maminsan pa Maminsan pa amang isawang kay tidakas. Tibabang ka talaga. nya. Nasakit din akong minaumikin ka ba kay? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas diti na isawang ko. Barang agsardeng mata na. Pinagsasawak mo't lang itay.
Anya timbagam kan ko ana nga. Imbagak ati babag, no daman ng tidakas ng isawang na bakit. Ha? Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butay nga. Nakaturturod ngawin gan. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kasjetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di dayjay lakay. Kabutang na timatibab. Siyempre nasakit nga tatimatibab. San kumot nga ramidan na jay bakit? Kung kunaklaang tapno agbutang. Lamukla kabutang na tikas jay. Hindi pa'y kumakin na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sabay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na umay. Ay kwa, talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mati-matibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa, awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni Piulaw kat tibabon na kaon. Ay. Una yun day tatibaban. Anya nga'y ti nakakatkatawa, Nana. Awan, agsingsingput ka nga rudo. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras anasaysayaat no aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Italaang manahit ngay may ka dito'y balay Mariel anak ko. Wen tabi si ak tatang. Masapul ang makitaggadak para iti anak ko. Amuyo single mom da tao. Alam da ito, inpawit ni manang nyo sali para king ka. Ay nawaw, anya ngay daytoy tatang. Sabong ken losyong, ken adati jacket para iti kanakan na. Ay wow! Talagang awan maibagak ka ni manang tatang. Ni manang nyo pa'y takunap, saan nga iimot dahi jay? Kat no saan pa'y anaibus ti imported asabon nga inted na. Ita, nangipawit manan. Pagyamanan tayo, tamayat ti trabaho na iti abroad. So amairanranod tayo umat. Wen nga ro tatang, nakababain pa'y kit din ka ni manang. Kanayon laangan ada kami akakabsat na ti mayranranod iti pagrigrigatan na. Dumteng to ti aldaw, masubadan nyo mo, ti kinaimbag na kada kayo, anak ko. Kumusta ti biag dita Pilipinas, Josie ading ko? Nasaya at latamat manang sali. Sika nga kumusta ka matan dita abroad? Nabanbanugak nga rod. Kalkalpas laang ti trabaho mi. Narigat ti trabahom dita. Ngam no agsasaod ay ang Mariel. Anyat ko nam, Josie? Tikapsat ta. No agsasao kat madlaw nga umapapal kan ka. Nagado nga'y bagbagana. Nang runa no adda ipawit mo.
Anya? Day tatipod no manang. Di ko na napay kanyak idi kat limas ka kanong idi naka-abroad ka. Pudno ka dit ibagbagam, Josie? Maaramid ni Mariel ti kasta kanyak? Ay napod no ti ibagbagak manang. Angam di mo latan ibagbagaan nagipulong akan nga. Taamangan no siyak ti apaan na. Agin sisingpot nga min day di akap sa tano kasangsango minitatang. Anya? Langag ko tinagsaritaan nyo kan manang sali. Ay nawaw, awanin ti bibiyang mo no anyaman tinagsaritaan ni Rudy. Pero jammatan ni Mariel kan ko na. Pero dyan mo't nga bagbagam dita. Anya nga ruti ka ta sa wantim bagam, ha? Ay agtal na ka man, di mo papudutan ti ulo. Anya nga tatimarik na ni tatang kinti kapsat mo. Numaamuan dati kastangar aramidam. Di mo panggapan ti agipulong kadakwada. Saan asyak ti kalkalabanam? Tamangan no si kapay ti madaksan. Na, tasyak pa'y tibot ng gamita. Awan na saya at pagpanagan ti tao akas tatigalad na. Kita man, wada ti para kin ni Mariel akabsat mo, Jose anak kao. Awan mo't makita ka na ganda iti anak na, tatang. Nay, napay ngay, nangipawait ni manang mo iti package. Awan ti para kadakwada. No awan, di ano sanda pa'y laang. Para mat kadagiti anak ko to'y impaw iti manang. Uray kita tatang, oh. Ang mga nagsakit tinakam na dahi jay numamuan na. Para package laang, agsakit tinakam na. Wala, tawan mo ti para kadakwada. Ay natatang, alain nyo kit dita para kada kayo. Nagadulakit din ngay bagbagayo dita. Pampanunutak lang ti kabsat mo. Ay nawaw, no awan kat awan. Better luck next time. Urayan na, no adamanan ipawit ni manang. Kitaam dagiti impawit ni manang sali para kadagiti kaanakan naro dilakay. Oo. Ne. Nagadumat tanda kita. Paborito na siguro dagiti putot mo ah. Ni Mariel akapsat yung ay. Ada ka di ba't pasarabo da iti anak na? Awan lakay. Ay nawaw, binukudan niyo. Anya binukudan mo't ngay bagbagam nita. Talaga nga impawit ni manang dagitoy para kadagiti anak ta. Saan a para ken Mariel? Naragsak kay ti kasta mapaspasama. No siya, naragsak kaklat ta. Tadda impawit ni manang para kadagiti kakaanakan na. Managing pupukod kalaunay mo. Apay ngamin nga isakit mo launay dadya a Mariel aya. Kurso na dam? Na, dayta ti jacket ken ka. No aday bagak kat kasta ti panagsungsungpat mo. Di mo amot makorektar. Kumusta dagiti impawit ko, Josie? Gusto lang ti sa ises manang. Nasaya at matngarod no kasta, tapno maisuot da. Agyaman na klaunay manang ah. Awan anyaman na ading ko. Ayun gayam. Di min imbingayan ni Mariel iti sabon ken chocolate. Taamangan no kuyawon na laang. Ha? Amo matikabsat ta. Ungrateful launay. Anya? Di mo ibagbagakin ko na dagitin dandanon ko ah. Ang mga nugumura kanya. Saan akon nga imawawag kang kuana? Jak kayat ti makiplastikan kang kuana. Uray siyak mo't manang. Saan kun apampansinan, tadyak mo't kayat yang pamarang. Barang makaamiris ti kabsat ta. Jak laim pagarup ang maaramid na ti kasjay kanyak. Nangyaga iti sabon ken chocolate, anak ko. Ay nawaw, nangalaan nyo nga'y kadagita tatang. Impawit ni manang yung sali. No kasta, adamanan gayam impawit na a package. At lumawam mo ti para kada kayaw. Kasta ka di, amangan mat no kurang ti budget na. Apay, ada ka din nagapaan nyo kan manang mo. Ne, awan mat tatang. Sa balila ang tirignak, ta saan nga minan nga agtetex kan umawawag ni manang kanyak. Iswa sa anak mo't tan ang nagtetex ken kuana, ta nakababain mo't. Nay, apay nga sa akas jay. Jakman ang mo tatang. Basta siyak, sigurado ak nga awan tinagapaan me. Makadlawak man itidwa akabsat mo.
Apay ka di tatang. Adan sa ba nagapahanda Mariel kan sali? Pagkunaan nyo mo tatang. Wanya, tawan kanumot ten ti komunikasyon da. Kan nadlaw ka atong galagpawit ni manang yaw. Kat awan ti para kan Mariel. Ay, awan amok di tatang. Ti kunan ni Mariel kanya kat awan kanumot nagapahanda. Ngum kasla sa anak kamamati nga awan. Ay natatang, saan damutin nga ubing? No adda parikot da, o di pagsaritaan da doa, di kay makibiyangan. Pangipa namin ti grass cutter ba kay? Ijay balay ni Manang Sali. Anya? Agdalusak man tagawid ka no ni Manang, imawag kanyak idi kalma. Asa ina ti kaduam agdalos? Siyak lang. Ni Mariel nga di nakatulungan? Awanin tinamnamaan tayo iti dayjay a babae. Ay unay kan. Ibaga mo ngamin kan kuha na atap no amuna. Kabailak mo ti agdalos para kini Manang. Saan ko akasapulan ti tulong na? Oho, pabida ka ba nun? Sana, ar-aramidet laang ti kabailak, tapno makatulong ak kini Manang. Di takan, di ka manakta. Anya ti masapol mo, Mariel? Ay kwa, ti ko na ni tatang kat agawid gano ni Manang Sali. Ay nawaw, wunmat ngamin. Italaang anaamuang. Wan Manang, saan mat ngamin nga agtetext ni Manang kanyak? No agtext akin kwa na, di na matriplyan. Ay saan ko naparikot dayta? Kat, kaano nga agdalos tayo iji balay ni Manang Sali? Ay nawaw, di ka pa'y napanijay aya. Ha? Nalpasan na, nakadalos ako. Ni, apay nga adi mo imbagbaga kanyak ta tinulungan ka kumamanang. No kaano analpas, saka nagpakita. Awanan na, naladaw ka. Asino tinagdalos dito'y balay, Josie? Ni Manang Mat, saludsudan na pailang. Ha? Siyempre, siyaklaan Manang. Nukasta? Sikat tinangaramid iti amin? Wen Manang, siyak tinangaramid iti amin. Wana, adi mo ngamin impakpakaam mo kada kami nga agdalos kagayam. Oray ni Mariel, kaya't natitumulong kuma. Busy dayjay amakitang tangdan tatang. Tiimbaga na kanya, kat napan kano ija balayaw. Ngum tiimbagam kinkwana, kat naladawan ta nakadalos kan. Pudno ka diti imbaga ni tatang? Ah, aywan Manang. Tiamok ang kat busy da. Iso asaan ako na nagpatulong kadakwada. Ada ka dinadakdakamat ni Josie kada kayo, tatang? Kas kung maitian niya anak kaw, Maipapankin ni Mariel. awan may, ape ka day. Ni Mariel ngay, awan na dakdakamat na kada kayong maipapan kanyak? Awan mutlaang, ape ka di aya. Wen tati na ibaga ni Josie kanyak, kat ado kano tiriri ni Mariel no kasta nga da ipawid ko. Kan apalan nak kanupay. Nay. Saan mo't nagreklamo ni Mariel na daitad mo kinkwana kay? Aya, Wala na kaw. Oray sa bunlaang, kat nakaragragsak day. Madlaw nga raw, amaditirik na idi saan mo kano akong kontakan. kaya't kadi asawan day ta nagulbud ni Josie kanyak. Inuulbud mo't gayam dagiti istoryam kanyak. Anya nga istorya Manang Sali. Ti kunam idi kat nagado ti sao ti kapsat ta kontra kanyak. Ay nawaw, unmat ngamin Manang. Apay nga rod asabalit ibagbaga ni tatang kanyak. Ah? Nakasaritak ni tatang, iso adinak maulbudan. Ah? Ay, kwa Manang. Apay anaramid mo ti agulbud kanyak, Dakkel ti panagtalag ko ken ka, Josie. Awan basol ko Manang. Di kan aglibak ta amo kun ti kalukwam. Jak amo no anya ti kapanunutam. Agraman inosente akabsat ta iraman mo pa yan. Anya a klase ka akabsat? Ay, diyak ka mo ti aramita, Rudy. No apay nga agar-aramig kay ti istorya Kaya't ko laang mat anayunan ni Manang ti ipawit na kanya. Di rin muar ti pudno.
Ti kayat mo kat si kalaan ti mairanod. Iso a pinirdim ni Mariel ken Manang Sali. Sakman gaya man tinakas. Ay nawaw, agpakumbaba ka. Ta si kamot ngamin a talaga tinakabasol. Agar aramid kay ti istorya. Anya nga ita, gumura takit ngarudong din ka. Oh, Manang Sali, di mo matimbagbaga nga umay kagayam dito'y balay ita. Pasensyakan Mariel ading ko. Ha? Pasensyakan kadagiti nagkurangak kada kayo iti kaanakak. Ay nawaw, awan amok abasol mo kanyak, Manang. Namatiak adagos kadagiti istorya ni Josie maipapankeng ka. Anya? Tunggal umawag akin kwa na idi kat ibaga na nga adu kano ti saom kontra kanyak. Ne, saan apod no dayta, Manang? Tibidot kumet na matiak adagos kadagiti istoryana. Jak laim pagarup nga inuulbud gayaman. Pasensyakan talaga. Ay, una yan ni Manang Josie. Isumat lagaya makas dya ti panagsasao na kanyak. Birthday ti kaanakak inton Sabado, saan ka di? Wen, ngam awan budget mi, Manang. Tapno makabawi ak kada kayo, isponsorak ti kasangay ti kaanakak. Ay na, agyaman aklaunay, Manang Sali. Awan anyaman na ading ko. Sigurado ang maragsakan ti kaanakam. Aywan gayam, i-text mo ni Josie Imbaga ka nung ni tatang kadakwada, ngam ag-text kalatta tapno awan maibagada. Nalpasan, Manang. Kat, nag-reply kang ka? Awan mat nga rod reply na. Ni Rudy laangan ti awagak, tapno sigurado ang makaumay dagiti kaanakak. Sigurado ka kadi? Anak kasagana ka asumango kadagiti kakabsat mo? Wen lakay. Nasayat mo ito kasta. Panagkunam ka di kat mapakawanda. Nupod no ti panagbabawim, mapakawanda ka mat siguro. Kasanungay no saan. Mapakawanda ka man no saan. Alaamon da ito agundaway, tapno makasaritam ida. Tano agsubli ni Manang Sali di abroad. Amangan numabayag manan sakbay nga agawid. Sa bagay, adda puntong lakay. May mayat mutlaang ngamin, no personal ti panagsarita yaw, bakit? Kinasarita nakakadi ni Josie? Saan pa'y mat, Manang? Ay, sapay la kumata maamiris na matan ti bidot na. Mabalin ti makitugaw. Oh, Manang Josie, si kamat gayam. Kaya't kayo ang makasalita ado ha. Naamiris mo ka din ti bidot mo? Wan Manang, aklunak ay siyak tinagbidot. Sapay lang kumaat ang mapakawan na. No apay ngamin, ang masapul nga aramidam ti kasjay, Manang. Kaya't ko ngamin ang masulo dagiti ipaw-pawit ni Manang. Saan anasaya at ti kasta nga ugali? No ada pagsayaatan, pagbibingayan. Wan Manang, Iso asika, Manang. Di mon ululitan ti kasjay nga inaramid mo, wan? No kurangam ti ipaw-pawit ni Manang, mabalin mat nga i-text mo tanay nayunan na ti ipawit na. Saan ka di, Manang Sali? May mayat manan. Saan mat ngamin anasayaat nga agaramid ka iti inuulbud nga istorya a pagkaapaan tayo nga agkakapsat. Awan duma nga agsisinakit ken agtitinulong no dita tayo matlaang. Iso nga ayaten tayo titunggal maysa. pasensya kayo na talaga. Saanan ang maulit? Ay, nawaw! Ayatem kan isakit mo ti kapsat mo. Di ka agaramid iti istorya kontra kenkwana, tapno maalam laang ti kayat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw!
Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay pa'y adi ka matagtagaray, Annabel anakaw. Adda ka di parikot mo. Kwarta nanang, kwarta ti parikot ko. Ay nawaw, tisigod apakitang tangdanam ngay. Awan mo ti maaramid ijay nanang. Amangan kit din no ada amuyo amabalin ko apakitang danan. Uray siyak, awan mo't ammo kanakaw. No kasta nga rod, masapol nga agpanunutak iti sabali apagkwartaak. Niglenda ngay, awan ti ipalabana. Maminsan laang mat iti makalawas no agpalabaday jay nanang. Kasapulak ti pagkwartaan iti kasta ket maidad ko ti masapsapul ti anak ko. Agpanunot ka nga rudon iti sideline mo No adda pagpuunam dita, di agnegosyo ka kidi. Ay nawaw, anyatar aramida manakaw. Tilapia a Shanghai nanang. Tilapia Shanghai. Wow, iso ti negosyo ang napanunot ko. Ado nga min di tilapia dito'y lugar tayo kat. Adda nga tamo laeng gumatang. Ipadas tayo ananang. Kasanungay no awan gumatang. At damak di target market ko Ngam no bilang mantasaan nga agklek, di agluto ak manan iti sabali. Sa bagay awan mo't dakas na no ipadas mo. Adda ka di pa'y maaramid, tulungan kan. Alaman nga rod nanang, tulungan nak tapno na bibiit amalpas ti trabaho. Mangisursurak iti lakok ita nanang. Ay nawaw, kunak man no ilakom iti Facebook, tapno di ka mabannog amagmag na. Kumaa, ngaman manumat ti gumatang no iti Facebook laang ti pangilakwak nanang. Kan maysa, madimat laang no maistak ti lako. Sapay basit mat ti freezer tayo. Dayjay laeng nga anak ko. Ano saklatan ati mangisursur, no bilang man ta alas 12 kat awanak pay nga agawid. Sukunan nyo pay laang man ti apuyo nanang. Anya nga oras madismiss da siya aya. Alas 2 iti malam nanang. Ala, sakto latan ti mangsukon kan kwa na anak ko. Agyaman naklaunay nanang. Awan anyaman na. Agrubot ka kit din, tay supay ti malakwam. Agan anad ka, anak ko. Nay, anya tabi nagkatmaw nakaw. Lakok, Nana Silya. Tilapia a Shanghai. Ipadas kumamat ti ag negosyo. Awam mo ngaminan pakitang danak. Gumatang kay man kidi. Tilapia a Shanghai kunam. Woy, Nana. Nay, first time ko amang ngagdayta Adagayam kasta. Manungay ti may saapak. Sa nga gasot laang Nana. Ngam adu ti kargana. Aya, nan, kita man balasang kaw. Kitaan nyo, Nana. Adu ti kargana. Saan asayang ti kwartayo no gumatang kayo? Naimas ka di matlaang dayta? Kat siyempre, Nana. Siyak tinang timpla. Aya, ay kaikanak man nga raw iti may saapak. Taramanan mi man no naimas matlaang tilakaw. Awan ti pagbabawyan nyo no maramanan nyo, Nana. Naimas mo ti Shanghai nga inlutong bakit? Iso ti sindak itay. Lako ni Annabel dayjay lakay. No kasta, agnig-negosyo mo't gaya mo ni Annabel. Taawan kanumatan pakitang danan na. Sapay single ma'am dayday. Single ma'am ngam na diskartimat. Madlaw mo't. Gumatang kantumanin mo kwa bakit? Kasta talaga ti plano lakay. Nayunak ti gatangag ta irisil kumanmat tila ko na. Awad isupay ti kanan siyam no ka. Ay kawan na, kan makatulong akpay kan kuha na no bilang laang. Una yan dayjay nga Annabel. Ay nawaw, anyawanin ti katawam dita si ka Merlita. Kasanuma nga min tila mapampanunot ni Annabel nga ilako. O kita am tipos na, tilapia a Shanghai for sale. Kunana. Oh,
anya ko matibibiyang mo. Sigurado asaan anaimas day tuwi lakay. Ay nawa, di mo pa ilaang naramanan ngam kastaki din ti bagbagam. Kahit agbay sumad, kan kita ang presyo na nakangingi na si ka. Agasam nga iti 100 pesos per pack. Ay na, nawan na saya at nga ibagam, aguli magkalatan Merlita. Ibagbagak laang mat ati marikrik na. Agasam nga nagngina ti presyo na kat nalakalaang mat ti tilapia dito lugar tayo. Di mo man amo tilaw-law at ditan. Ipadlaw mo nga awan ti among na may papaniti negosyo. Tilapya lang ayat ingredients tila ako na. Adto yan ti itlog agat-gatanga mariide. Agyaman naklaunay, Maricelia. Naimbag lang nga adda balunan ti apok ijay pagadalan. Nagasat dalatta taadda itlog maray. Datayo ide kat asin laang. Ay, wan gayam. Adda ka di pa'y lako ni Annabel a Shanghai. Agaramid ita, Maray. Ibagam tuman tamangi reserve iti sa nga pulo apak para kanyak maray. Ay nawaw, nagadon, Maray. Wen tajay daduma, ilakok mat dito istor ko. Agrisilarak mat maray. Ay mayat day ta, Maray. At least kan ka tadda istor mo. Wen, basta ikanak iti discount ko maray. Sige, Maray, ibagak to iti anak ko. Sige, i-deliver nan tulat ta dito istor ko no adda maray. Nana Celia! Nana! Ay na, pasensya kan, Annabel. Jack nang tipok mo. Adda nga min ar-aramidak iji kusina. Okay laang nana, maawatak mat. Dayta ka din tay order ko. Wen nana, Mutoy nga rudan. Manungay ti bayad na. bayadan yun to. Ano mailako yun nana? Amangan no utanga kat awan to igatang mo iti ingredients. At dapay magkidi nana. 10% off para kada kayo. Tapno adda magganansyayo Aya, ay, agyaman naklaunay anak ko. Ipautang mo nga raod. Wen nana, 1 week to pay. Barang adda ti gumatang kada kayo. Ay, wan, sige. Agarami daktaw iti karatula inton madamdama. Tapno makita dagiti customer ko. Nakita ka naggapo ni Annabel dito'y istoryo na Celia. Wan, imay na in-deliver tila ko na. Anya ala ko na nana. Shanghai. Nukas na, gimatang kayo. Katuan, ado ti stock ko at tilapia Shanghai ditoy. Gumatang kan, 100 laang ti may sa apak. Saan ka alugay, taado ti karga na. Agasam man ti sangagasot nana. Nanginalaunay mo ti sangagasot. Manulaang mo ti tilapia ngay, nalakalaang. Siyempre, saan laang mat at tilapia ti ingredients na? Kan may sa, jay oras na pa'y anangarami. Uray anana, nanginalat ti sangagasot a presyo na. Agarami daklatan iti Shanghai ko ano ko. Daking kaday taa, saan mi matkit di nga ipilit agumatang ka? Una, siyang pulang ti umay ko gatangan, nana. Iprito man dito Merlita bakit? Ay nawang, anya dayta. Tilapia Shanghai. Anya, At akati parikot, ginatang ko dayta kini Nana Celia. nakangingina, ngam gimatang kapailaan ma. Sa nga gasot laang matimay sa apak dita. Dayta nga rudkot, nalakat ti tilapia, ngam sa nga gasot ti panangila ko day ti may sa abalot. Overpricing mo day dyan nga Annabel. Sakto laang mo, bakit? Talaga at di mo ang muti agtipid leyo. Kas kalabak nang no nakaigam kay ti kwarta. Na, gimatang aklang itila ako na Annabel. Kastamot ti panagsasaom kanyak. Di ka maawatan, bakit? Gumatang kamutan itilakok a Shanghai, Mari Merlita. Mano ti may sa balot. Sa nga gasot laang. Ay nawaw, nagngina magmari. Ni, saan mo't sakto laang ti presyo. Anya sakto lang. Kat numadlaw mat nga overpricing ta Shanghai mo. Nalakalaang ti tilapia, ngam kasta ti presyo tilakom. Ay na, Mare. Uray nalakat ti tilapia.
Saan laang mat nga iso ti ingredients ti lakok. Kan maysa, inayon ko matan ay titangdan ko anang aramid. Kan packaging na pay. Dayta kat ti madi kada kayo ang negosyante. Mahilig kayo iti overpricing. Nadalos ti konsensyak mare. Saan nga overpricing ti lakok a Shanghai. No di mo kayat ti gumatang, ibagam anasaya at mare. Saan a masapul a pagsasawan nak iti kasta. Nay, anyat mapaspasamak king kamerlita. Na, anya ti basol ko nana. Awan matdakas nga aramido. Kaya't kula maamuan no apay apagpupudutam ti Shanghai alako ni Annabel. Ti overpriced a Shanghai ala ko na. Ay nawaw, overpriced mo't nga ibagbagam. Katwan mat nana. Overpriced ti Shanghai ala ko na. Overpriced when awan lang kwartam nga igatang mau. Agresealer kakit di mo tapno ada kwartam. Ay sana nana. Sa anak ngagbibisinan niya. Sino tinang ibagakin ka agbibisin ka no mangilako ka? Awan matkit di nana. Malagayam. Opinyon ko laang matday jay ah. Da kayo kit di mo. Anya ka naman ti overpricing ay bagbaga ni Merlita bakit? Ti Shanghai alako mi ako ni Annabel lakay. Overpricing ba nga ibagbaga na? Jack amoy ti day a tao. Umapal siguro iso akas dyan. Agraman Shanghai pagpupudutan na. Ay, una yun ti kasta at tao ita panawan. Overpriced kun kunana pa'y Oh, ang mga nuawan laang ti igatang na. Siguro Ay, saan laang ba't nga iso ti tao dito lugar tayo bakit? Naku nampay lakay. Uray saan agumatang kat adalat tamo dagiti kalugaran tayaw amayat agumatang itilako may. Kasta talaga ti negosyo. Saan nga amin kat sukim? Kan adalat ta dagiti umapapal? Agrubwata ko nanang. Mabagkat mo ka di talakaw, manakaw. Uwan nanang, mano akilo laang mat. Mabalin mat nga may ngayon ton bigat ngay deliver mo. Saan ang mabalin nanang? Naibusan tila ko ni Mari Amy. Sayang mat ano sa anak amang i-deliver ita. Sayang ti mailako na kuma. Kasla di ka mabamban no. Nasurok ang makatawanan akastater aramido manakko. Di nakpakadanagan nanang. Nalaklakakit ti daytoyin ngam ti mangisursurak. At least ita adamat ng tisukig. Adda katulungak ang mangidispos iti lako. Naimbagpay na Annabel. Ado ti suki na iti Shanghai alako na. Hanya kumaita. Kas day gumamot ti aramidam Aguray ka ngamin Aguray ka tagpanunutak met iti Shanghai version ko. Agpasuro ka ken kuana no kwa bakit? Apay ngagpasuro akpay langgan ko ana. Kat nalakalaang matagaramit iti Shanghai. Amangan no adda ti secret recipe na adi mo ammo bakit? Kompetensya ito day tanga Annabel na kay. Mangilako akmat iti Shanghai analaklakang tilako na. Na, kanya klase ti kapanunutan day ta? Imbes nga agtinulong kayo. Saan? Taday tamot kompetensya ti kayat mo. Mano nga oras ko dito Ngamday ito hilaang tinalpas ko. Ay, una yan Malugi aksamot ting. Ay, kanya nga day ta Merlita bakit? Ijay ka pa'y manlayo. Di ka pa salsali dito Ay nawaw, Shanghai samot day ta. Ay niya kumaita no Shanghai. Ilakom day ta? Kumaa, ngam ni. Mano nga oras ko dito Kat saan pa'y analpas tar aramidok. Bakit? Adumot nga minti proseso na. Mapanmat gayam ti oras no kastoy lang. Kasta talaga ti agnegosyo Iso akas jay ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Ta adumot ti proseso. Bakit? Gumatang kayo man itilakok a Shanghai na Celia. Ha? Nay, anyat ko na Merlita. Aglaklako kamat itan iti Shanghai. Wala na, sobrang amin ti inaramid ko. Ay nawaw,
Day tama tinigusyom. Kumaa, ngamapan mo't gayam ti manunga oras. Ita, maawata mo no apay akas ti presyo ti Shanghai alako ni Annabel. Wan nga rod nana, narigat numano-mano ti panagaraming. Adupay ti ingredients na akasapulan kan packaging pay gayam. Gumatang kayo man mo't itilakok nana. Wano saan, mangi-display kayo dito istoryo, ta isopay ano adda gumatang. Ay ka mabalin latamot Mano apakday ta aya. 15 packs nana. Ngam nanginginang ang tilako ni Annabel, tadakdakkel mo't ti puuna. Mala, mood daw, taipadas ta nga ilakaw no adda gumatang. Damo gayam Shanghai alako ni Merlita Nana Silya. Wan balasang kaw, isuma ti akin lako iti chicken a Shanghai a makitkitam. Nangina mo laeng nana, nanginginangam itilako. Ti ammo na siguro nalaka ti agaramed. Nagaduti negatibo a comment na kanyak idi nana. Ay ka agsardang mat siguro itan ata napadasan na matan. Mapan magayam ti oras kun kunanan tupay idi imay dito isturkaw. Ay, dayta ti parikot iti daduma a customer no maminsan nana. Agreklamo da adagos iti presyo. Di da panunutan ti rigat kan sakripisyo dagiti agnignegosyo. Day takot nga raw. Ngam no ijay maul. Apaw, uray na kangingina, di da mo't tawaran. Very true nana. Husto ano impadas na mo tapno saan asumanao. At least ita, amunan. Wan bilibak nga rod king ka. Tauray sumanauda, itultuloy mo latta tinigosyong. Husto na itangar aramida balasang kaw. Uray anya pa iti bagbagada, di ka agpaapik daw. Gagangay na laang dayta kadagitin nagatal tingiwat na. Ay talaga nana. Talaga ajak to pulos paapik to kadakwada. Anya ngay kumatibibiyang da kanyak. At saan mo't nga isuda timang pakpakan kada kami nga agina. Talaga akayat ko ti makaurnong para iti anak ko na Silya. Ay nawaw! Nasaya at man kan saan ti aramid tayo at daket adalat ta maibagati sa bali a tao. Nupay kasta, di tay agpaapekto, di tay maupay. Itultuloy tayo latta tinarugyan tayo. Iti kasta, agbaligi tayo iti anyaman a plano tayo iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apa nakapulis ka manan, si Kanoy may? Ay nawaw, nalipatam ka di timbagakan kay di kalman. Anya timbaga maya? Adda meeting dagiti parents ije pagadalan ita. Kita ama, amangan lumabayagan kayo manan ni Jay. Unay kamutin lakay. Meeting nga rod day jay. Manong oras ti meeting nyo kaya? Depende iti pagsasaritaan mi. Agrubat ka na. Siguraduam ang makaawig kayo kalpasan ti may isang oras. Anya? Alas 12 iti malam. Sakbay nga agalas 3 kat adda kayon diti balay. Ay umuna yun ti kasta Robin. Kaibagbagakla ang meeting ti papanak. Alas 3 lang katawan kayo pa'y anagawid. Makita ma talaga. Ay nawaw,
apay arimwar kayo, friend. Umuna kami nga agawid, friend. Ne, apay ngay. Agawid kayon kat saan pa'y analpas ti meeting? Agalas tresan, friend. O kat, anya kumaita no alas 3. Agungot nila kay kuno alas tresan, kat saan kami pa'y anagawid. Manan? Un, friend, sipod pa'y idi kat kasdayan. Tunggal adda pa panak kat orasan na. Ay, na yan. Amuna na patagti pagmimitingan tayo ita. Ibagam tulatan no anya ti mapagmimitingan nyo, friend. O sige, mapanak tulangan ni Jibalayo, friend. Ay na, agyaman naklaonay, friend. Maala, umuna kami nga agawid iti anak ko. Sumarunong kay tulatan. Ay nawaw, kunak man no ada meeting yu iji pagadalan itanoy may anak ko. Adang agpay sunanang. Kay, apay anagawid ka adagos no adapay gayam meeting yaw. Tay sumot ti kayat ti anak yun nanang. Adya, No sa anak nga agawid iti oras akayat ni Ruben. Sigurado nga apaan nak nanang. Amangan no kabilang nakpikit ni. sa dino ti ayanday ji arubin aya. Adda iti silid mi nanang. Nakaturong. Di isulat ta kuman tinapan nakimiteng. Dayjay pa iti kunayo nanang. Kasadot na dayjay ti makimiting. Kunak laki di no binaliwan na ti kastang aramid na. Saan mo nanang? Isulat tamot. Inton maminsan, di mo aramidon ti ibagbagana. Marmarwam day tao. Isu na laki di ti kanayon ang masursurot. Di mo ipalubos noy may. Agda trabaho mita. Inalam ti balon mo? Wen, ata dito'y bag ko. Naon teramidam, agdalos ka dito'y balay ha. Di mo man panggapan ti makikaruba. Anya? Diyak kaya't ti asawa ang makikakaaruba ta muna. Kutno dito'y balay laeng matiayan ko akanayon. Sa anak to pa'y ang makapasyar. Kasta ti mayat, noan niya timbaga, iso taramidam. Di kag patanggan tap naon ti riri. Urayam laeng ang mapunuanakkan ka. Anyat ko ram? Ay adda ayamot imbagak. Malagrubat kakit din, tapno di ka maladaw iti trabahom. Amangan no siyak tumanin ti pabasulem, no maladaw ka. Ay na, pasensyakan ano itala ang anak umayak, friend. Itala ang manen ngamin anawaya anak. Okay lang, friend. Maawatak mo't. Angkat, ti asawam ngay strict daw. Adda trabaho na itang friend. Ay ka, mayat nga raw ti timing ko atawan nila kay mo. Sigurado ako sila panakday jay no makita na. Ninanang laeng ti kadwak dito'y balay. Ngamawan pagdanagam, friend. Tanasingpet ni nanang. Oh, anya nga minan, tinapagmimitingan nyo, idinapalabas anawas, friend. At da kanubayadan tayo, friend. Manan? Gimatang da ngamin iti printer, katadabayadan tayo asag fa 500. Agasam man dayta. Kasanumot ngamin kat nagngina ti printer aginatang da. Isumulagayam At merienda kayo pay. Ay nawaw siya kuman atin ang irwar nanang. Okay lang kanya. Si kaki dimot noy may. Saan mo't anadagsen kay? Sa kuntimbay dito'y balayo. Tadi kamot ngaminan mapapan, ito'y balay, Noime. Una, taamuyumot nila kay kutatang. Istrikto la unay. Ay nawa, aging gayta. Katwan, amin apapanak kat orasan na tatang. Ay, nalabos mo tanti kasta. No saan ko nga aramidan ti kayat na kat guraan na. Anya nga minti bagayo ayan tatang. Kasangay te ka na kami itong Sabado. Nag-text ka dito kapsat mo ka. Aywan, nag-text kanya tatang. Eh, mapantayo Nagasinlak to iti balay na. Sa anak mo't asigurado numapan kami tatang. Iti anjaga po, adi kay maman. Kaya saan matakanayon na jay? Noong tanak ngay nila kay ko tatang. Adi ipagkamta sumurot mo kami. Uray ti katugangam no kayat na di mapantayo. Inton bigaten ti kasangay ti kaanakan talakay. Kanya ko maita. Nakadesisyon ka mo't siguron. Wen, saan ka sumurot ka na kayo? Anya? No kayat yun, di mapan kayo.
Saan mo tamay parit ti mapan? Pudno lakay, saan ka nga agungat? Abay ko mga agungatak. Mapan kayo. Ngamdua nga oras ulang ni Jay Ay nawaw, umanay ayamat ti do nga oras lakay. Ay nawaw. Abay kit din asaan gat mangan laang mataramidan nyo ijay. Sumurot kalat tangaminan Jacket ko naklang arutan. Apay apilitin nakpay lang amin. Makaamu ka, nagrigat kalakit din aya akasarsarita. Agawid kamin tatang, Apay nga agawid kayo kat adda pa'y timakan iton madamdama. agmismiskol nga minin nila kay ko tatang. Ay baya ba, taag miss call aging ga kay kayat na. Apaan naktumanin no agawid kami tatang. Sino nga binti ng iba ka? Asan asumuro? Saan mo't ababalit at tikayat na ka na yung timasusuro? Tatang, Ay agto ka kakiti dita. Itala ang manin anaurnong tayo. Agkakarat ka pa nga agawid. kasanuway no umay ni Robin dito ikat agis skandalo tatang. Eh nawaw, umay lang at tada kami tagsarita. Sa anak ang mabutol, itasawa. Nilakay mo ti umawawag, friend? Iso nga agpay so friend, jak amunoan niya ti ibagakan ko na. Ay nawaw, di mo't makaururay dahil ta lalaki. Ay, madanag anak nga rod friend. Anyat orasan kat saan kami pa'y ang nakaawid. Ay na, relax ka laang, friend. Kasano ang makapag-relax da tao no kastoy lang ang friend. Kita ang akat na nagsakti anak mo ama kaya ayam kadagiti kasinsin na. Ay, jak amunoan niya ti aramidak friend. Gusto tinaybaga ni tatang mo, friend. Saan ang mabalinti kaya't nilakay mo akanayon ang masursurot. Nang runa kat awan mo't dakas ngar aramidam. Anderan nakamutan. Awan pa'y kadidanoy mi, nanang. Awan da pay. Talaga mat Ay nawaw, di mo man apaan ti asawam no agawid da. Di na pa'y pagan ano asong batang ti awag ko. Ang mga nubisi da ijay Ang mumat akaanakan nyo ti nag-birthday. Anyat orasan, nanang. Ay na, masuro na ka talaga. No makaturturog ka, umunakan ang maturaw. Sa anak amaturog, aging gasan o sumangpet na giti aginak. Urayat ti panagawid day jay anoy mi. Tapagbagaak manan. Ay awan mon, Ruben! Naimbag man ta nalagip yung lang ti agawid. Nabamban nugak lakay. Pangaasim tadinak manin pagsasawan. Anya ti nagtulagan ta, ha? Ay, makauma ka man, Robin. Kahit mo ti makaraman, ha? Kasta pa lang ti panagsungsungbat mo kanya. Kasi ka lang arudon ta dabaso na. Si kala ka na yun ang ti masursurot. Ti ko nam kadikat awan ti panunot ko, ah? Ay, pangaasiyaw, tapagsaritaan nyo anasaya at tiparikot yaw. Saan ang masapul nga agpinpinukaw kayaw? Kasanaw no mangag ti anak yaw. Tangkan ulo mo't tamanugang yun, nanang. Hay, apaw, Rubin aya. Huwag naman. Makitultulag. Intong kwan, di namot lang takdaran. Kano si kati ag desisyon, makitultulag mo't nga ibagbagam dita. Anya mo nga tati mariknam no tunggal rumwar ka kat urasan da ka ni bakit mau. Awan aramidom ita. Abay ko ma. Mapanmusukunan ti putot mo iya pagadanan. Abay asyak ti baon mo. Saan pa'y analpastar aramidag? Kantap nga mapadasang matlaang na. Diwan. Day talaga ya. Itugot mo tapayong tapno saan kayo ang mainitan. 30 minutes lang nga. Anya? 1:30 ti oras ita. Sakbay nga agalas 2 kat adda kayon dito'y balay. Na. Abay nga orasan lak ngay. Ay nawaw, apay nga griri ka kat kastamot tar aramidam kanya. Naimbag man ta amom tinapnapanam. Siyempre siyak pa di ko na kayo nanang. Amok tararamidag. Kahit anya tirik nam ita asikamat ti inorasan ni bakit mau. Ha? Nangagkot imbaga ni bakit mo kang kaitay kay. Sakbay nga agalas 2 ka adda kayon dito'y balay kuna namay. Normal lang. Day ta nanang. Sigurado ka. Ngon mo. Apay nga ron adandani saan ama i-drawing tilangam itay si mangpet kayo iti putot mau. Banog ko lang. Aday dyan nanang. Nalakalang mo timang sukon kahit. Kan may isa. Saan mo't nga dayo ti pagadalat? Nilakay mo matiin baon mo anang sukon iti anak yo iti Martes, friend.
Tapno mapadasan na mo ti maururasan no kasta nga adalakad na, friend. Isumalagayang magdardaras. Aya, One friend. Di nakpay sa mo tin nairopaan, gapoy ti kadadaras na. husto tapno ang muna tirik na, friend. Agkalkaling utan pa yan. Isumanin ti ibaon ko ang makitsenda inton sumaruno. Umanugot nga ta, friend. Sigurado na itan. Ipariknak man mutkan kwa na, ti iparparik na kanya. Ay kauwan barang iso ti pagnakman na, tapno di nakaananderan, friend. Awan pa'y ni Ruben. Awan pa'y nanang. Ado ti impagatang mo kung kwa na aya. Kasi iti sigod agat gatangag nanang. Sigurado ama is-stress mo tinday jay no sa dino man ti ayan na ita. Di na nga rod sumsumbatan ti awag ko nanang. Amangan no adda pay laang iji palingki Mayat ti kasta tapno amuna no anya ti ipikto ti kasdeng ar-aramiden na. Agyaman naklaonay nanang. Tadiyo kanunungan ti aramid ti anak yo. Ay una, sa anak akas itidaduma akatugangan akon sintidor. Naggasa taklaonay nanang. Gaputada kayo tinagbalin akatuganga. Apri nga itala ang anagawid ka. Ano, imbaon na ka makitsinda. Sa ito, salud-suludan tak no sa dino tinagapwa. Ta overtime ka mat. Anya? Ti saritaan ta ket sakbay nga agalas 11. Adda ka kuman dito'y balay. Kita man no anya ti oras ita. Ado nga rin ti tao di palingki bakit? Aya, Wen, urela agbibinang ka kami jay. Hindi nakalugan akon. Traffic pa'y. kat anya tirik na ti makitsenda. Nalaka. Maaramid mo iti may nga oras lang, Kumano saan lang nga ado ti tao? Kuno sa anak na traffic. Adda manen meeting ije pagadalan lakay. Ha, manay. Basaam ti insend ni ma'am iti group chat mi. Meeting mo ta kanayon. Si kamot ti mapantap no mapadasang. Jak kayat. Ay nawaw. Apay ngay. Basta jak kayat. Si kalat na kami ng timapan. Api may buong nakpay lang. Nalakalaan kan ka. Saan ka di? No siyak ngamin ti mapan. Kadyak amuno anya nga oras ang makaawid na. At least, no sikat ti makimiting kat may sa oras lang ang aramido. Basta jak kayat di makimiting. Si kalat ng timapan. Agawid kay tulaangan numalpas ti meeting. Di orasan? Di mo ibagan no anya nga oras ti panagawid ko? Saanan? Basta agawid kay tulatan. Di kay agpakarabi unay. Tadelikado di tadalan. At damadlaw ko ita anoy may. Anya day ta saning? Saan ka mo nga agdardaras? Saanan, friend? Ay nawaw, nasaya at ano kasta. Saanan nga gungat nila kay Mau? Awan mo't imbaga na nga oras kanyak, friend. Basta ti kunana, kat agawid kami tulatan numalpas ti meeting. Basta di kami kano agpakarabi ita delikadong. No kasta, nagbalbaliw gaya mo nilakay mo, friend. Saan da ka mutin nga anderan? Sapay lang kumaatag na nayo ng ti panagbalbaliw na, friend. Ay ka, naamiris namat siguro ti bidot na. Narigat nga ta no tunggal rumwar ka kat nilakay mo ti mangibaga no anya nga oras ti panagawid mo. Kasla kontrolado na no anya ti mapasamak. Ay, pudnot ako nam, friend. Narigat ti kasyay. Awan ti tal na ti panunot. Kano daduma, di mo pa yan amuno anya ti un-unaem nga aramidan no kasyay ti asawam. Ay nawaw! Saan adakas ti agbalin nga istrikto nga asawa, ngam di mo sobraan, taamangan no isupay ti pakadadaelan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw!
Agduduma apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agyaman nak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan yaman natin ay. Maramidag basta parakin ka. Nagustuhan ka di, yung makan nga in order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikati makaammo nga mabalin ka di, nga inton sumaron nga agdate ta, kat di mo ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko. Sa anak a komportable ken kuana, Henry. Ay nawag, apay man. Pasingpat mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagrup-rupa na maas-asarak ken kuana. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Di tinay day jay. Tinay? Well, sino tinay ti biyagyaw, sir? Ay nawag, apay salud-sudom mo't aminan. Kaya't wala amaamon, sir. Nakita ngamin na nasigad kayo di tunggal maysa. Ay kwa. Business partner lang ni tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makikita ma. Business partner. Agmaniho kakit de. Ta agawitan. Ang mga nanyamanan ti panunutan ni mammo. Numarabyan ta nga agawin. Ang mumutan di tao. Anya nga tano agdate ta mo't, honey. Anyan ko na. Nabayagan idi na udi ang nagdate ta ket. Ay pasensya ka. Ang jak kayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan ka mat akas ta asigod Saan ko maabig deal day tani nabambanugak iti trabaho. Ang moment nga ano ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak. Ay, mangrugi ka man akon. Ununaan kan. Awan sa bali a babae iti biyag ko si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado. Anya ti parikot mo, Lilian, my friend. Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak, maikawa akit din. Ay nawaw. No kaano adadakkelan dagiti anak yo? Dayta nga rud, friend. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay mat ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanen ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rud, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda ammo na adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay. Saan pa yan nagawid, ma'am? Kat, apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani di, ma'am. Ag-text to ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakita ka babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam anaimbag ni sir mo. No ada makitam kat ibagam adagos kanyak. Kat, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry. Apay hindi na saan. Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laan. Relax ka lang. Tasak ti makamboy ti driver me. Agrasunak nga das seminar ko. Iti kasta saan nga agdua-dua dagiti kapalay ko. Di, sigurado sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam.
Taan nalakalanga kasarsarita ni Robert. Siguraduam laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayon. Awan rumpay nga pagdanagam, tasakti makaambo iti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila ito, may alawas, hani. Anya, Ket masapula mapanak, para man iti pagsayaatan ti negosyo tayo na ijay. ay nawaw. Adaya imbagak adi ka mapan. Kas naalanganin ka man ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Una, mapalin na tama. Siguraduam laang a seminar ti kagaram ije Manila. Wen, anda ko mati sa bali agagaraag ijay ngay. Amangan mat no ada ti babae akadwam. Naadaman babae akaduwag. Kat nagiti pada tayo lang ang negosante. Kat nagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakes ka talaga kanya. Wan ka di bakit? Awan pagdanagam, tapudno ti ibagbagakan ka. Kat, awan pay ni Elma? Awan pa'y nga road friend. Ay nawaw. Apay ngay nga awan pay. Nag-text mat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayin dayjay. Ni Henry ngay. Diyak mo't nakita. Adda seminar na ije Manila, friend. Kat, napanagnagam ka di nga da babae na? Saan pa'y nga road friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna ta isuda mo ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert. Ngamawan kanumat tinakita na. Imbagam kumaa abantayan na ti asawam. Amangan no adamot ang kalukwan nga aramidan na. Iso ako nam adakkel tinagbaliwan na. Nakitam na ijay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit dino nakitam. Ay nawa, andan samat kayat yung asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam. Kabayatan ti kaandata ditoy. Aguli magkalatan. Ha? Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tamangan no ikan naman iti dakas akay papanahan. Wan, sir. Naita, di kayat kukin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak. Kaagmeryanda tayo pa. Sa anak tayo mabisin, sir. Sumurot ka kitin. Narigat ti mabisinahan. Nang runakit manunga oras pa iti biyahe tayo. Anyamat ka. Tunggal ada papanam kat kanayon asumurot day ta driver yun. Nasimpet ni Robert. Nalakalang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak a komportable ken kuana kunak lang arudan. Di mo lay padpadlaw amas asarkakin ko na. Tamangan no makadlaw man. Anyapay ngay aro. Awan mo't maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan dito eh. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamat day ta lalaki, alaman? Sa bali mo't ipagturukan na. Ganun, saan mo't nga inura sa kaduwata? Ay oray pay. Panagrup-rupa na pailaan kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Talpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kas tamot ng ti salud sulmaw. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya at tinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan pa, awan. Apaya pagpanuno tami ti dakas ni tinay. Di man imbagakken ka, a business partner milaeng dayjay. Dito'y hotel ka dito, venue ti seminaryo, sir. Well, orayan milaeng nagitag paseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga ag-relax ka pa. O, mangtudak iti kwarta parakin ka. Inawaw, saanan, sir? Awatan ka din. Adabar, iti asidag tayo. Saanan, sir? Amangan umabarte ka, kadyak amo teraramidag. Alam ka din, to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kadda tayo dito.
Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Ang mga no ada ti babae ni sir mo ijay. Awan madam. Pudno ka diti ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga ron akas lang madanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasem ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Diyak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman ak iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak. Siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay. Danog ka ta sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha? Nangaraam iti day ta aladawan. Saanan ang napatag no asino tinangisen kanyak? Ni kani Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Di kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akaduam. Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga kani. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdan na iti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Ay, pangaasim, taldi mo ibagbaga ka na iti anak tati may papan ka ni tinay. Maamuan danto ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni Madam mo ang maturog iti silid me? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni Madam. Isukat mo kit din, itikas niya klase ti babae. Tulungan na kuma, Robert. Awan maramidak no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga na babaero kayo. No, ay saan mo ta? Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Hey, nailaw anak la, Robert. Tiyak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kas tangaramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry? Agwin naswas tantinay. Ay nawaw. Apay asina matan ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kastoy ngar aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki ang mangipatigken ka. Ne, saan na mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tagmat ti pamilya kanyak. Tsak kaya ti may babain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Kalpasan ti amin? Makiwin naswas ka kanyak? Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak, yakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwan ta. Nalpasan, nakiwin na swasakon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day, kat mapakawan nakpay ti asawa. Diya ka mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayo, tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir. Anya kumapay, kumatangak iti sabong para kanimam mo. Ha? Mayak na ita na panunot niyo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam ka na kayo. Sapay la kumaa, tapno mapakawan nakmatan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawang friend? Isu nga agpayso, friend. Dayjay pay lang mata babae? Jak amo iti asawak. Hay, na yan. Kat, anya nga iti plano mita? Isina kun day a babaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasano nga no agbalbaliw, friend? Mapakawan mo pa'y nga ta? Day ta ti alanganan a mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamot bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko?
Adda ka magkaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinak man awagan iti honey. Sorry nga minin Sapay la kumata, mapakawanak matad. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa eh. Awanan ka itibain. Nailaw anak laeng. Ti ibagam kit de, agpada kayo agatol. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayatag. Ay, agtal na ka man. Mapankakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramida. Tapno mapakawanak ti asawak. Irespeto mo niya ti desisyon na, sir. Kasarulangan. No adda maam-amo na kat isukat na. Inawaw, nasingpat mat ni madam. Panagpunak, di na maramid ti kasi ti pampanunutin niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mat tinagaramid iti kalokwan, sir. Amok mat na ita. Babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na jay. Very good man no nagbalbaliw kayo, sir. Murahan nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan ngamin kinasayat nga idan ti kinababairo, sir. Nakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di tay kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pen tayo at ti panangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.